respect and protect our constitution. Family ciaria makwiriire mirurungano-ini ya mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 icemanitie mwena wa Serena mucii munene wa Nairobi kuria mambiriirie thabari yao marorete bunge magitabanagia mahoya makuririkana aria othe makwiriire mirurungano-ini. Mauaji yakija sote tuko tayari na itanya ria kuiga mahua kiingiriro kia bunge iria makwiriire. Thabari ino ikinyite handu yahana ta yakinya muthia thutha wa maabitha borithi gwikinyia na ngari iraruta mugambo wa gikiro kia iguru, undu uria urararaka matu na kwanirira gutire mucemanio ratabanirio mucii munene wa Nairobi. Na hau atongoria aria othe mauma na family ici methara hamwe na arumiriri amwe na gutiga family ici iria ithiete na mbere na thabari. No thabari yao ikinyite muthia muthiururuko wa barabara ya kuingira bunge kuria maabitha mekirite mugiko wa thigingi kugiria mundu o wothe gukinya murango-ini wa kuingira bunge kuria mambitie kugirio gutabania igongona riao na maga wiki marikira o haria mauma maikarite thi. Magiritio gukorwo makiingira riu mwena wa bunge kuria amwe ao matabaneirie igongona riao bara gatagati rungu rwa ugitiri muingi wa maabitha a borithi aria merumite keni matigukorwo magitikira mundu akorwo akiingira mwena wa bunge na wangi mehari uguo thiini wa kiingiriro makiina nyimbo cia kuria thirikari itikirie andu makorwo mena ihoto ciao na muno makiria metikirie makorwo magitabania igongona riao na thayu toria marauga. On the arm that we have said compensation is not enough. We want our killers arrested. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Lakini ndiye nataka justice. Nataka kuona huyo mtu. Hata sitasema afungwe afanywe nini, lakini nataka kumuona. Mtu wangu anaitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa kwa nje ya parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliuawa watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Thutha wa ndagika itakirite 60 igongona riri ricokete guthira na ariothe mauma guku marutururwo na bunge yatigwo igitiritwo ni maabitha borithi o ati gutiri hotete gukira migiko ino. Thutha wohoro uyu wothe mokete nginyagia kiingiriro kia bunge kuria matabaneirie igongona ria kuririkana aria makwiriire mururungano wa mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. No thengia wa maya mothe matiitikiritio gukorwo makiingira hari uguo kiingiriro kia bunge toria mekwendaga. Ngiribotera Inooro TV kuma bunge mucii munene wa Nairobi, njitagwo Jenga Wambui.